Tabarĩra ya wathire kũ ũmũthĩ ĩingĩrĩte mwena wa Pipeline kaunti-inĩ Naikuru, na gũkũ tũracemania na mũtumia ũyũ Rehab Wambui ũrĩa ũnyoteire kũmenya kũrĩa mwana wake athire. Andũ a kĩbindi gĩkĩ wathire kuma gũkũ nĩ ũndũ wa mwanake wakwa, first born wakwa etagwo Martin, orire nĩkĩo me gũkũ. Martin Keithia ũrĩa nyina mataikaranagia na ithe orire o rĩrĩa arĩkia mathomo make. Na agĩthoma primary akĩrĩkia na akĩhĩtũka wega, agĩthiĩ secondary akĩrĩkia na akĩhĩtũka, na agĩthiĩ university, hathi university ya Egerton, university John gũkũ Naikuru, kũrĩa athomire mĩaka 4 nekaga BCom. After gũthoma nĩ akĩrĩkirie na tukimwethera attachment, na githia attachment Consolidated Bank for 3 months, that is mwaka wa 2013. Alafu 2014 ni athire attachment NHIF miaka 3 mieri 3. After that kulika NHIF attachment kou niguo mwanake ũcio wakwa orire atigitie ku graduate, atigitie mieri minini ya graduate. Mĩhang'o ya kũmwetha ndĩkoretwo ĩrehete umithio oro wothe. Ona kũhana ũguo kũratuĩka mwanake ũyũ Martin Keithia kũrĩ hĩndĩ ahũrĩire ithe thimũ. Twagĩikara twetereire riboti ira tũkĩheo rĩ, nĩ twaikarire mĩaka 3. Mĩaka 3 rĩ, ithe nĩoigire atĩ nĩamũhũrĩra thimũ. Kwa majina naitwa Rafael Mumo Keithia, kutoka Machakos. So kijana yangu alikuwa anasomea Egerton University. Akamaliza around 2014. So about several months akawa ananipigia simu. Na akipiga simu fulani, akitumia simu fulani kunipigia, anapotea. Nikimpigia tena offer the same mobile number, inakuwa ni mteja. Apparently siku si record. Sasa ikawa anaendelea hivyo, mara anapiga simu inapia kama kwamba ako nje za nje. Other numbers wacha ya code number ya Kenya sasa hii 254. Ikawa anapiga na zingine. Ananiambia dadi nitakuja nyumbani, uningoje tu hivi karibuni nitakuja nyumbani. Nilienda kutafuta pesa na nitakuja. Nikaripoti mpaka hiyo polisi. Lakini ikawa kwamba na ile wakati na ngoja anasema atakuja akuji. Mara ananiambia ako njiani sasa anakuja akuji. So it has been all that long since 2014 mpaka wa leo. Hihi arĩ mũndũ wa mĩtugo ĩhana atĩa? Nĩ athiangaga kũrĩ arata ake, konta weekend nĩ athiaga kũrĩ arata. Ũhoro wa kanitha rĩ, Martin ndĩmũrereire kanitha-inĩ. By then ndathiaga deliverance, ndĩmũrereire deliverance. Ona agĩthoma, ona university, no twathiaga kanitha nake. No mwanari no agĩcenjio tekumenya. So abruptly akaanza kuwa anakuja nyumbani akuji, anakuja akuji. Saa zingine anachelewa hata anakosa kukuja like 3 days, 4 days. So we got concerned because of the company that he was working with. Alafu sasa ikafika wakati nikakuja nyumbani, mimi nikitoka college pia nikakuta hayuko. Nikauliza mama yake, akaniambia ajui mahali alienda. Akakaa for about 3 days, tukakaa kama another 1 week hivi hajakuja. Lakini kuna kijana walikuwa anaenda na yeye, wanashinda na yeye, walikuwa wanaenda kanisa pamoja. Sasa tukaulizia wazazi wao huyo kijana. Ikawa hata huyo kijana yao sikumbuki jina yake, kwa hata yeye alipotea pia. Hiyo siku yenye kijana yetu alipotea, huyo Martin, anaitwa Martin Mumo. Sasa tukaenda kuripoti police station kama kwamba wanaweza kuwa wameonekana. Nikamtafuta na Central Police Station Nakuru, ikawa yuko. Nikamwangalia Pondeni, several police stations mpaka hata Railway Police Station Nakuru, ikawa hapatikani. So mwishowe tukaenda tukaripoti kwa CIDs, Nakuru Central Police Station, kwa DCI. Sasa hapo ndio tukaachia hapo. Ikawa sasa nikuanza kutafuta wapi na wapi, kwenda mpaka hata mortuaries, akapotea kabisa. Ũthuthuria-inĩ witũ nĩ tũhithũrĩtie ndũmĩrĩri mwanake ũyũ andĩkĩte mũtambo-inĩ wake wa Facebook mbere ya orĩte mwaka wa 2013 mweri wa Disemba, ĩrĩa yaugaga
nĩngwendete mũno mami, na wĩtĩkĩre atĩ ndirĩ mũkinyanĩru ta ũrĩa ũngĩenda ta mũriũ waku. Nĩũtindagĩrĩra mũno mahĩtia makwa na ũkamena mũno, na o ũrĩa ũmenete noguo ngũraihagĩrĩria. Akarĩkia na kuga gĩkĩ gĩtuĩke gĩthomo kũrĩ aciari othe. Tutirĩ na ngucanio na mwana ũcio na anga harĩa mũciari akirekebishaga mwana. Kuna vile hakuwa in good terms na mama yake, kwa sababu he was always complaining kwa mama anambulldoze, anamlazimisha mambo, lakini ukiangalia unaona ni ile mambo ya ujana tu, kwamba kile kitu akiambiwa, manake even when he was going to college ilikuwa anaacha asubuhi ameosha nyumba, na hakuwa anaosha kulazimishwa, ilikuwa voluntary. Lakini ikawa sasa kafika mahali akawa big headed, akiambiwa kitu na mama yake afanyi hivyo. In fact nakumbuka wakati mmoja hata mimi mwenyewe nilimwambia afue tunguo kidogo, tulikuwa hapo, baada ya afue akaniambia that is itaosha for the first time tangu ni mzae mimi mwenyewe. Alikuja kunijibu hivyo akiwa mtu mkubwa kama amemaliza university, lakini mimi sifui. Sasa ikawa tunashindwa ni nini, lakini yeye na mamake walikuwa na friction most of the time, zenye ilikuwa anajaribu kusolve hivi, anajaribu kusolve inakuwa iko sawa, mara kidogo ameleta rift tena. Lakini ukiangalia unaona ni vile, yani mamake bado anamtreat kama mtoto, na yeye anafeel kwamba amekuwa. Mimi si kwamba niko na mboma yangu na mamake yako kwake, ni vile tu mimi nafanya kazi bandia Machakos, mama yake tulikuwa tumejenga mboma na Nakuru. So he's a big boy now, he can decide where to go. This is my ancestral home, this is my home, this is where I belong. Eventually watakuja hapa tu. Huko kule ni nyumba ya town, si mahali unaweza ita home. Uhoro ũcio wa atĩ Facebook yandĩkĩtwo ni ndiũĩ, ni ndiamenyire. Na angĩkorwo harĩ ũndũ wakĩrĩ ho warĩ ho rĩ, niĩ no njuge nĩ ingĩakĩmenyithĩtio hĩndĩ ĩyo, hatirĩ handũ ingĩmũ-accuse. Mũtumia ũyũ arĩ na mwĩhoko mũriũ no arĩcoka, atigire maratathi make mothe ma thukuru, no gĩbandĩ gĩa bũrũri nĩakuire. Mwanake ũcio wakwa tũkĩmũng'ang'anĩra athome rĩ, twamwendagĩra maũndũ mega. Mimi kwa sasa siwezi jua, lakini experience has told me that mtu akienda labda mtu kama huyo sasa, we had invested so much in him, ikawa mpaka hata tukauza zamu kwa hearts ndio asome, because alikuwa anafanya parallel degree. Sasa inaweza kuwa kwamba vile alienda siku moja, ya pili, ya tatu, ikawa kwamba ni kama anaona amefanya makosa kubwa, na kurudi nyumbani labda hata kuja mkono tupu. Vile alikuwa ananiambia kwamba ameenda kutafuta pesa, anakuja mkono tupu, labda aone kwamba wazazi hawatamu-appreciate jinsi wangekuwa wamu-appreciate kama angekuja na kitu, ama kama angekaa nyumbani tu atafutiwe njia ya kufanya. Aciari kũrĩa mũciĩ no njuge nĩ matuĩkire affected mũno nĩ mwanake ũcio gũthiĩ, tondũ marĩ close mũno na my son, na nĩ matũnyitĩire mũno mwanake ũcio agĩthoma, tondũ nĩ twakoretwo hĩndĩ twauma wĩra-inĩ twa literature, na tutiarĩ financially stable, all that. Ici nĩcio ciugo ciao kũrĩ Martin Keithia. Panjero, mahali uliko, tafadhali, mimi ni babako, nakumbuka kwamba nilikuzaa, nikakulea vizuri, nikakusomesha mpaka ukafika mahali ulifika, na mimi bado nakupenda sana. Hata ingawa ulienda na ukaenda na ukakaa miaka nyingi bila kuonana, but I still need you as my son. I need you very much. Come back home wherever you are. Tujenge pamoja, tukae pamoja, wewe ni mtoto wangu. Hata kama una kitu, mimi siwezi kukuchukia, siwezi kukudharau, siwezi kukufukuza. Tutaishi na wewe tu vizuri, nitakutafutia namna ufanye kazi, ujiendeleze katika maisha yako. Martin Keithia, twegũkũ kwanyu mwena wa Pipeline Nakuru. Miaka 9 ndũramenyekana na kũrĩa wathire, o rĩrĩ warĩkia mathomo maku. Mami wanyu ena kĩeha kĩingĩ mũno, akiuga Martin harĩa ũrĩ, angĩkorwo nĩ ũranjigua, angĩkorwo nĩ ũranyona, na nĩ twakwendete mũno, nĩ twagucagia maũndũ mega,